Ćao ljudi, ovdje Luka, danas ću vam pokažem kako da napravite super mekani plastelin od kukuruznog skroba i regeneratora za kosu. Ajde da počnemo. Potrebni sastojci su vam regenerator za kosu, kukuruzni skrob i boje za kolače. Prvo sipajte kukuruzni skrob u činiju. Evo. Dobro je. Sada stavite regenerator za kosu. Dobro je, na njega boje za hranu. Ja ću uzeti zelenu jer sam stavila žutu i crvenu. Evo ga. Da poklopimo. Promešajte kašikom. Prvo promešajte kašikom pa posle rukom jer je tako mnogo lakše. Dobro, stavit ćemo još malo ovog regeneratora za kosu. Dobro je. Ajdemo sada sa rukom. Samo da skinemo s kašike. Ovako. Stavit ćemo još malo boje. Evo. Ja ću da isečem klip jer ovo mešanje i gnječenje traje nekih 5 minuta. Evo vidite kako se lepo oblikuje. I evo ljudi, uspio sam da napravim i zeleni plastelin, sad imam crveni i žuti i zeleni. Ovo je veoma zanimljiv način da se sami zabavite kod kuće. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode, obavezno like, share i subscribe, vidimo se uskoro, ćao!